Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdihil masil maud. Malfuzat makabtangan mabarakat deng hadsirat masih maud Imam Mahdi alaihi salam. Ini kalapas deng hadusa amunin sampurna keyakinan. Ya kamu amin naglalawag sin Tuhan. Ukabanyoin mga taingan nyo iwan dungog kamu. Wayron na magkasiwo hasampurna pagyakin. Karena lapason niya kamo deng hadusa. In kayakinan sampurna dumel kanyo kusog huminang singkarayawan. Iwan in kayakinan sampurna mahinang ni inhambuk tauyan amin sumub iwan lumasa patuhan. Makapuas ba kamo katinggalan yung kangian bang wayron sampurna pagyakin? Kapagangan nyo baha in hawa napso nyo bang wayron tabang sinsahaya sa bundal kayakinan? Bang wayron sampurna pagyakin, kakausan ba sinhambok manusya in magpinda matutuod aming barubahon ni ginhawabaran niya? Magdauhat niyo baha in kasanyangan sin pamikilan bang wayron sampurna pagyakin? Hakatilukan sin dunya ini, aon ba manusya aming makasyafaat aming makadil kanyo kusog basupaya kao makalayo ding hamadosa? Makalapas ba kanyo indugo sin Nabi Isa alayhi salam anak sin Maryam deng hadusa? Hiya kao mga bangsa Nasrani, hundungin nyo na in mga luglama bisaran nyo ang bukong bundal yan. Misan inyan akon-akon na mahansulin dunya ini. Bang parkala kalapasan in pagbisarahan in Nabi Isa alayhi salam mang daw hatiri sa bisasin sampurna kayakinan. Para siya sampurna kayakinan hangkan siya nalapas. Makaulong to din mga bangsa Nasrani amin tipo nila in mga manusya hadunya ini simpag iyan nila amin nalapas sila sindugo si Nabi Isa alayhi salam. Parahal timagna din nga sampay pasiki nila nalulo mo salom sing kahilwalaan sing kadusaan. Di minsan kakilahan nila bang hisyuin Tuhan nila. Gamman in kawianan nila ni sadya manayma sing kasaan iwan halom na sadya sing kaluluhayan. Iwan kalisuan. Impag inom alak makahilo, yaon haon nila amin tatap di na magkaigiig kawianan nila. Sumakawa, di nila kiingatan, in kasanyangan ang bangbedin mahilo amin naug ting halangit. Wayron bagay nila simbungas sing kawi amin mawuhi sila halom sing kasusihan. Suway nyo daran pagtumtumon, di ka makawa ding hakatigidluman atawa in makawa nyo in Ruhul Kudus. Bang wayron kusog sin pagyakin. Magparuntungan ni mga sila amin aon pagyakin sa bundal. Iban magparuntungan ni mga sila amin nalapas ding ha mga kaawaman iban ding ha mga pagduarwa. Sabab sila rayan in lapasod ding ha mga dusa. Iban magkugkuyag day sab kamo bangin alta dakula among gawgot sin pagyakin hikaduhal na kanyo. Sabab nasalamat na kamo iban nalapas kamo ding hadusa. Indusa iban ni pagyakin ini di makapag-akad karwa. Makatawakkal ba ko hibutang mo in lima mo palom lungag sing kiaingatan mo aun lahalom sin lungag yaon has mangutkot sangat mabisa. Atawa tumindog sa dyan na baha ko doon hatampat amin aon bato naglalaga naasag pawawa deng habustak simbud. Atawa di nabaha ko magoy deng hatampat amin daran pagkubnan sin luti deng hatas langit. Atawa hindi na ko magoy hatampat sing kaingatan mo aun layon sadya himinang sing kamumulahan mangungutkot kuno-kuno wakto. Atawa mutang baha ko doon nahula amin aun panyakit among manghansuli ha mga manusya. Nawang ko magparatsaya patuhan sarta aun kagawgot sin pagyakin mo biya sa pantun kagi mo mamunnal ding ha kamumulahan sin has kagi mo mamunnal ding ha kamumulahan sin luti atawa layon atawa ding ha panyakit na tanto di manjari among kakausan mo maisug ko sulangon mo intuhan mo hadi ko magtahat kanya. Atawa kakausan mo maisug ko bugtuon mo imparsugpatan sa bunnal iwan impagtawakal amin manugpati kay mo iwan siya. Ya kao mga manusya aming bakas na taabit iwan na tawag pakarayawan iwan pakasabunnalan. Kaputan na tuod in kayakinan ini among matutud iwan sa bunal-bunal niya.
ayaw na ko masusah karena piagbata nin ibog sin Tuhan doon kanyo. Amin utungon kamo harap pa Tuhan. Iban hukasan na kamo deng halumi tamak sin pardusahan. Bang apabila sadya in pangatayan nyo yan ipuon sin kusog sin sampurna pagyakin. Marayin kamo yan makayan na sadya hati niya aon kayakinan nyo. Sumagawa na tipon nyo yung ginahawaran nyo. Sa suway nyo to daran tumtumon para saan ini di nalimyo buat balingkan hikasakit doon kanyo. Ang paingkagawod sin pagyakin yan tanto wala nyo pakyapagdapo. Sabab wala nyo piyakita in mga parkala amin tatap suway magagad iwan sin pagyakin. Wala nyo pa hiundungan in mga palangay amin hikawak nyo sin pardusahan. Wala nyo pagkiatikang in panagnantikang amin suway maharus niya hikatikang hawak to in sampurna kayakinan ini ikaw in magdapukan niya. Wala pa kamumyuga hapagyanon dosa amin sa bunal pagmabuga. In manusia di niya to hiwutang in liman niya palawom sin lunghag bang niya kiingatan yakin siya in lunghag yaon piagulaan sin has mabisa. Atawa kaunon niya isungit in kakaunyon sin kiingatan niya yakin siya bakas butangan lason. Atawa manusia palawom sin katian hindi na siya mamikil sin matawd mga layon din doon nagbabaan din doon. Uno, sumud na sadya siya wayrong paghali niya uno. Nabediin kagi sin liman nyo, iwan sin sikin nyo, ingkagi sin mata nyo, iwan sin dua taingan nyo, amin maisug huminang dusa. Bang aun ipu sin kayakinan sin kamo, aun impaniksa iwan pagtumbas, deng hatuhan nyo hadlaw mahuli. Indusa di makapagagadiwan sin kayakinan. Bediin bang kamo nagayakin sa bunal, hikatilo niyo baha, ginhawaran niyo harap pa kayo, amin naglalablab, sing kiingatan niyo, hikasunog yon kanyo, iwan mahinang kamo awo. Sa iwan suway niyo daran tumtumon, hati niya, in mga taming amin hinang deng hakusog sin pagyakin, amin umatuwa nga pardusahan yan, lando to din taas niya, biasa pantun taas sin langit. Amin in syaitan di makarag iwan makasakat kaniya. Inyan bang marayaw in kagi mo nagpatindog kaniya. In tiap-tiap manusia amin suci nasutsi siya deng sawab sin kagawot sin pagyakin. Indimil kanyo sin kusog amin tumanggong sin kasigpitan amon in pagyakin. Sawab sin kusog sin pagyakin sa hingga misaning kiaunin niya hambuk sultan kakausan niya amin hundungon niya in pagkasultan niya sa takawaon niyang kawiyanan pakil miskin. In pagyakin ini malawa niyang katan kasisigpitan. In pagyakin makapakita ha manusya sin Tuhan. In hambuk parkala amin hikalapas sa manusya iwan hikasuk niya palom kaikhlasan iwan pakasabalan nakaliw pa deng ha mga kamalaikatan. Amo na in kayakinan. Wayron na dugaing bang bukon kayakinan da. In katan agama amin di makapanyata, makapakita ha Tuhan, wayro lambong sin pagduarwa in agamayan bukon bunal. Iwan in katan agamayad to, maitong sila bukon bunal, amin nagluluon sa Diyasin di na lumiyo deng ha kata-kata rakuman, iwan kisa mangisa sin uno amin bakas di mato hamasa na kauna.